خب درود هموطنای عزیزم، محکم کنیم صدا ندرویه. امیدوارم که یکی شما خوب، صحت، سلامت و سربلند هم باشید. ناموس ما اولا پیش برای شاو کم ترک گپای ناجا گفتم. از کل بینندگان بخشش میپرسیم و در خیلی حالت نمیدونم، بعضا حالت های خیلی میشوه که گپ میآید در ناموس میزنه، دیگر آدم من کنترل بیرون میشوه. واقعا هم دیگر خودش خیچه بگیم که کنترل کردن نمیتونه. امیدوارم که ما را درست درک میکنیم. گفتگو امیده که حالتی که میبینی ملت، یعنی ناموسی ملت در میوین اینا متدیوت میکنن، دیگر نمیدونم برای باید چی شدن در کار هست که خاموش بیستی، یا امام علی شدن در کار هست یا که کلان به ناموس شدن در کار هست که باید در این چیزا بگیم که بیستی. همیشه از دین عیسی بگیم من کمتر عصبی شدم، کمتر نه خشرو عصبی شدم. وقتی من عصبی شدم قدر خواه نمیبرم مرا، بعد فکر رو در سر تا خوردن میگیره، اومدن میگیره هرچی ببینید دوستای عزیزم، این پدانالات حق نداره با این موتورسیکل چای بگیم که این مربیک چای کو پیت میکنه، بگیم 20 کیلومتر ساعت میدوه، در تراس برآمدن حق نداره. این همی پریجدی میوین، مردم ما هر جا میوین، همه پرویل قانونی همه جرانه میدونن که این همی چیز ممکن نیست. این همی پت قطعی بگیم 20 کیلومتر ساعتش تا تراس ببروی، راسای کلام ببروی، همه چیز ممکن نیست. یورا هر روز میخپن، هر روز نمیورا میخپن، نمیحوالا ای با میسنیه با فکرم این مسفید میسنیه، هر روز همیورا میخپن که نمیجا ممکن نیست همه چیز. یکی با میبروین همی تراس ده ایس کراسنوی تراس های ممکن نیست برو مادن، یکی میبروین متاسفانه. وقتی همه ناموس دمی هم میرسه، واقعا هم بگیم دوستای عزیزم نمیدونم شما رو من در خدمت کنترل کردن نمیتونم. و بسیار انسان ها گفته است که برادران که نوشته که خیلی کنترل که امید دارم برادران خیتون بفهمید که یعنی ما برای وطن، برای ناموسی ملت در این راه برآمدگی هستیم. در خیلی حالت ها شخصا من بعضی انسان ها هستن، شخصا من دیگه طاقت کردن نمیتونم خیلی بگم که بیرون میبروه میروه. برای اما ما را میفهمه گفتگی امید ده همتون بخشش میپرسیم اگر یکون گفتی بعضا حالت ها قوی تر گفتم. ببینید دوستای عزیز، ما 3 ولایت داریم و از همه بگیم که ولایتی که ما مردمی که یکدیگر را گوش میکنن و همه وقت اگر دو کس یک جا شوند یا تایو رهبر میشود، این مردمی بگیم که مختار کوهستان بدخشان ما هست. این بهترین بگیم همون عادت را دارن که یعنی به پیر مرو که در امانی میگه گرچن اسکندر زمانی میدونی نمیره. یعنی پیر گفته چی را میگم؟ پیر گفته یک آدم مسفید گفتگی نیستن. پیر گفته یک آدمی را که یعنی که کم ترکک بگیم میفهم همون
раҳа шароита мефаҳма, зиндагиро мефаҳма, дар ҳамон ҳолат бигем ӯ бояд раҳбари ту бошад. яъне ту ӯро гӯш кунӣ. мутаассифона тоҷикои мо, мардуми тоҷикои дигар вилоятҳои мо, дигар ҷойҳои мо ин чиза надоранд. ҳама вақт мехоҳанд ки ҳар якташ худаш мехоҳад раҳбар бошанд. яъне ин хатои бузургтарини ҳамин миллат ҳаст. вақте дар ҳамин ҷо омадем, мара қапидан маҳкам кардан, яъне ки қариб 90 рӯз дар маҳкамхона будам ва 5 та бигем ки мардуми чечен буд. ҳамунҷо дурунда 5 та мардуми чечен буд. дар дурунаш хай калонсолам буд, якташ намедонам 53 да буд, хулоса 50 боло буд. ва дар дурунаш як бачаи дигар буд. ӯ бача 25-26 сола буд. ӯ мардаки калон ҳамчун синни солаш калон бигем ки эҳтироми худша дошт дар дурунашон. лекин он 25 сола 26 сола бача буд. раҳбари он 5 нафар буд. яъне ҳамун 5 нафар ҳар коре куна бигем ба ҳамин меомада маслиҳат мекарданд. чикор кунем? абед рафтаншона барои чи? оли баъзан ҳолатҳо мегӯянд ки барои чи ҳамин мардуми чечен дар ҳама ҷо мегӯянд ки ҳамун як мештанд ку дар дурношон ҷанг мешавад, ҷанҷол мешавад, камбудӣ мешавад, чизе мешавад, намешавад. ман нигоҳ карда меистодам қатъиёшон. любой чи мешавад дар дурношон камбудӣ. яки раҳбаршон, яъне ки ҳамун инсоне ки главни аст. барои чи ӯ главни буд? сабабаш ӯ инсон пештар дар аврупо буд ва дурунҳои аврупоро медонистааст. яъне ки ӯ 5 солиса дар ҳамин ҷа будааст. иёш бигем хай нав омадагиян, бигем 1 сол ним сол шидагӣ, 1 ним сол шидагӣ инсонҳо будааст. баъд аз ӯ як зиндони дигарро намедонам ремонт мекардан, чӣ кор мекардан ҳамун ҷои меқабидагиро. аз уҷа ӯ одаморо тақсим мекунанд дар дигар зиндонҳо. як 6-7 таи дигар ҳамун мардуми чечена аз ӯ дигар ҳамон боздоштгоҳ меғалтанд дар боздоштгоҳи мо. представит кунед, омадан мардакои калонанд ку унаму кӯдака, унам бачара бигем ки барое ки ин бо дар уҷа 1 соли дигар будааст ҳамуҷа қарор дора. як партия меҳмонҳоро қабул карда роҳӣ кардагӣ будааст, мондагӣ. ҳамаи унаму инсонҳо унамуро бигем ки гӯш мекарданд. абед рафтанда, агар то унаму рафтем абед нага, намераванд абед. мардакои калон, бачаҳои калон, синни солашон калон, тани тушшон калон, ин уқа бузбала ҳам нест. представит кунед. то агар ку рафтем абед нага ку намераванд абед. ягонташ ҳамаш ку намро нигоҳ карда меистанд. ку кай наму одам мега ки рафтем абед ё рафтем ужин. хайрот мекунанд ужинда. унам одам агар рафтем бига мераванд. агар нарафтем бига ку ягонташ ягон ҷо намеҷунбад. ман ҳамина дида ман гуфтам ки медонед барои чӣ имрӯз ҳамин чиза хаёл кардам. дамишав медонем барои чи ҳамин мардуми бигем ки ҳамин чечена дар тамоми дунё мисол гирем эҳтиром мекунанд. сабабаш ки медонанд мардам, дунё медонад ки ҳамун инсонҳо як касша раҳбар ихтиёр мекунанд. агар ӯ як кас ҳамун раҳбари ӯро агар любой ҷо бикаша бара, любой гапа бига мекунем ку мехезанд мекунанд. ӯ туғрӣ аст, нотуғрӣ аст. яъне ки ҳамун главни интихоб кардаги инсонҳо шуда подчиняться мекунанд. новобаста аз возрасташ. новобаста аз возрасташ. вақте омадем аввалин бор Полша да як лагери грезаҳо моро ҷо кардан. уҷа як хеле бигем ки мардуми ҳамун чечен будан, як 30 нафар будан, 40 нафар будан. ҳам хел
اویله ها بودن یک چند تا و بعد خیلی به اویله ها بودن. اومدیم یا مردک یک چی اما بگیم که ستارششون بوده است. اما представить کنید ای هر منطقه و از هر یک بگیم رایونوی همون چیچن هستند. یکی همش کدامی که اومد چیچنی در لاگر اومدی همونجا اومدی بعد از ما هم خواه اومده یکی اونا مرده گلاونی است میفهمونشون که گلاونی اونا مودم است لوبوی گپ چپ میشوه لوبوی چرا پرسیدنی کدنی رفتنی حتی که خریدنی ماشین میخرن جمع میشون فکرشون هم میگن ستارش قبول میکنه میگه خیلی بگیرش میگیره اگر نه بگه نگی یوزیر نشت کروچی بگه تمام اودام автомати و ماشین رد میکنه نمیگیره یعنی که یک مشت بدنی همین ملت نشون میده همین پویدینی هاشون همین رفتارشون همین رفتار همین چیزه در تاجیکستان ما فقط منطقه ها بگیم بخیدشون میکشن بعضن حالت ها در تاجیکستان ما باید تو زور باشی سومدار باشی باید تو گارنی باشی بعد ترا از ترس پچینت سکنن نه اینکه خیلی بیست همین برادر فهمیشش خوبتر است بیست همین برادر значит از ما دیده خوبتر میفهمم ایرا یک ما هیچ وقت برای خودمون رهبر انتخاب نمیکنیم حتی که در یک ما در روسیه بودم در یک جا زندگی کرده در یک جا یک نمکه سترویکه است کلان سترویکه رفته ایستاده درونش دا بگیم که یک 500 تا مردم تاجیکستان کار میکنه یک 500 تا 600 تا دیگه زیادتر از او ازبکستان کار میکنه همین ده ملت در درونشون رهبر نداره پس ردنیک داره خلاص رهبر نداره پس ردنیک داره از ده ملت یک 50 تای پس ردنیک است در درونشون همه پس ردنیک همه پس ردنیک همه میروه پررب همو کار میدودگی را فوچک میکنه رزین کشه او اما اینه پررب قطی زورای اکاچ خیلی سوزی برای چی با ای پررب قطی گارنی لبوی کورا بگو کو میگیره میتاد ما ده ملت همه مردم ازبکستان و مردم تاجیکستان همه ده مردم ده خلق ما فقط پس ردنیک داریم رهبر نداریم همون پس ردنیکی که برای بازم کیدت کردن یکدیگر داره ما خیلی بگیم که نه خیلی رهبر داشته باشیم و گوش کنیم نه خیلی چیزا نداره من ندیدم در داخل همین ملت ها اما مردم چیچن که اما او رهبر است او را باید در پیشش چرخت بزنن نه این خیلی چوتکه در خیلی ما خیلی چیزا را میدونین در کجا دیدگی بدم در گودکیم ما ایده بدم در قشلاق‌های قلغا میدیدم این چیزا را همین چیزایی که نم خیلی سرجمی را ده در قشلاق قلغا اگه من نمیرفتم یکم مامای تاجیکی نداشتم بابای تاجیکی نداشتم قشلاق تاجیکا باشه قشلاقی که همون زندگی میکنن ایما همین قلغا زندگی میکردن ما در همون میدیدم ستارستی قشلاق بود ستارستی قشلاق بود توی هم میشید مرکه هم میشید بگیم همین خونه سازی و خونه دازی و یگان آدم یگان جا میرفت میومد لبوی چی میشید ستارست فیراد میکردن و با مسافدا بود ستارست سویتنیکا داشت یک 3-4 نفر دیگه 5 نفر دیگه مصلحت میکردن حتی که دختن خونه شو دادن زن دادن همه را همون ستارستا بگیم که میشیشتن مصلحت میکردن و بگیم این مسئله را حل میکردن یعنی همین چیز بود لیسیدن نبود سرخم زدن نبود ایتر چیزو نبود
میومد بیا староста اومد گفتیم گفت سلام علیکم میکردن میشیشتا старостати маслиҳат میدادن چوک نماکا تو نخل میشوه ایش خل میشوه ایش خل میشوه فلانی نخل است تمام و این مسئله را نقطه گذاری میکردن старост решение را میبرورد بگیم که زندگی تمام حل میشه دیگر خیلی نبود که هر که برای خودش تصمیم بگیرد چیزی حوزی اون چیزو نیست رفت است از بین یکی از همون بیناموس شدن ملت همین از سببش که هر که خودش میخواه هر کار بکنه یعنی نیست همون گروهی که بگیم که کنترل کنه نیست همون خیلی گروه و این خیلی چیزا من گفتم که ما در همین دسته جدا که همون حالت ها در مردم چیچن همین چیزا دیدم که همین لوبوی جدا جمع شوند سرازا رهبر هست در اونجا یعنی که یک کسا انتخاب میکنن هر یک بوزبالای گفتی همون گفت هر یک کچوکای کو در پیشون هم بچه کو گوش میکنه تو هم بچه بخی رفتیم نگه نمیروان میشینه اونا مو قدر بوزبالا هست ایما در بوزنام اونها جمعی دارم فیگورا نشون میده و مسکل نشون میده و گردن نشون میده و ترکده میمونه یعنی که اینه ای مینوس را ما داریم فهمیده یعنی که اینه ای مینوس های بزرگی که میگم کو ما داریم یعنی این روزو دا میزنیم سببش که ما رهبر نداریم و ما رهبر اختیار کردن نمیتونیم ما یکدیگر را گوش کردن نمیتونیم نمیخواهیم گوش کنیم فهمیدین یکی از سببش ملتگرایی منطقه گرایی بگیم ملتگرایی منطقه گرایی بگیم که چی میکنم ما را با زورتر صحبت میکنم ملتگرایی منطقه گرایی ما شما را میاره اینمی روزده میرسونه که هر که چیزی که خواه نمو کارا میکنه میدونیم برای چی برای که ما خودمون نکزد نمیکنیم خودمون نکزد نمیکنیم ما اگر از یک دیگر بگیم بفهمیم که ما اینمی خطایی را کردیم ما را بیگانه نی ما را برادروی خودمون نمو برادرو جمع میشه مصلحت میکنن فیراد میکنن میشنونن بگیم که میفهمونن این چیزا ما نداره میگم که در یک سترویکا 500 نفر قریب یک رایون ساخته شده بود لوی ولگا بود سامار هم تا پایان هم دومو بودن که یک قیامت نمیدونم اونجا 100 تا دوم ساخته شده بودن 100 تا دوم ساخته شده بودن خلاص خیلی زیاد بود یا 300 400 500 نفر قریب تاجیک کار میکرد تاجیکستانی یعنی که از گوناگون منطقه‌های تاجیکستان کار میکرد و از زیادتر ازبکو نیکی همه درونی همیده پسرید نیک بوده رهبر نبود وقتی من گفتم برادرو بیاین سرجم شیم یک چند برادروی با عقل بدن با فهم بدن در درونشون خیلی بگیم که فهمیش داشتن زندگی را از دستشون کسب کار می اومد بعضی برادرها ماتریست بدن خوندگی کار کردگی در تاجیکستان بعضی برادرها بدن کوزافشیک بدن مالیار بدن برادرها بسیار بگیم که هنرهای زیاد داشتگی برادرها بدن در رو برادرها گفتم 1000 سومیه 500 سومی ماهانه ما پرتای کسا کنیم آبشین اینجا 500 600 نفر تاجیکیم 1000 سومیه 500 سومی همون کونی لینا دم بردا زده استیم کونی ناتاشا دم بردا زده استیم همون ناتاشا بگه که تلفنی ما دا 500 سوم پرتو دویده میره 1000 سوم میپرتوی در تلفنش همون ناتاشا بگه که نمیریم یک کافه بریم بگه کو
шавхов тавайрон мекунӣ, медони саҳар стройка буромадан дар кор аз рӯзона та ховул стройка мерай, не ки шави дроз қатъи наташа рӯз тамегар мерай 1000-2000 сум кафе пули расходиш мекунӣ. 1000 суми мо партое. Бием бародаро, биен як раҳбар ихтиёр кунем худомонда, биен як ду дами ба ақл сарҷам шен, биен мо биен сту кушоем, охи ягон ҷора бигирем, ягон стуро аренда бигирем. Ине бародаро ҳанар доштааст, ине бародар маляр будааст, ине бародар моторист будааст, ине бародар хадафшик будааст. яъне ки биёен инеидам шогирд дар кор аст, ҳамин малярдам 3-4 та шогирд дар кор аст, 5 та шогирд дар кор аст ки ҳамин маляра ёд бигира, кор куна қатиш. Инаи хадафшикдам 3-4 та шогирд дар кор аст. охи инаи кузавшикшдам 3-4 та шогирд дар кор аст, 5 та шогирд. мо ҳамин 5 нафара агар ки ҳамин ҷои кор қатъи ҳамин организоват кунем, ай худомона як стуро аренда бигирем, як бачаҳо бираванд кор кунанд, бием мо стройка задан бигирем, мо надорем ку ҳанар. вене бародар бозор мебуромада будааст, не савдора мефаҳма, инаи бародар урусиш зур аст, инаи бародар биё ҳамин бародара як бозор мозор ягон магазине ягон ҷода ҷо кунем, ҳамин бародар бирава кор кунад, бием финансировать кунем, ҷамъ кунем. ба худо як кас намекард, ба худо як кас намекард. аҷибш медонӣ чӣ буд? агар 100 рубл қарз мегирифтӣ ку, рӯзи ойликат дар пишти дар чих мекард, меистод, гирифтӣ гирифтӣ лӯя гирифтӣ лӯя гирифтӣ. девона вориянд мардуми мо, мафкура ақл ранги девона аст. ба худо қасам, хафа нашед, ҷои хафагиш нест. милисави қабил дар кӯча 500 сум 1000 сумша мегирифт ай дасташ, меомад мегуфт ки хай да ҳама овруи гузаштагон бахшидимаш, хайри маҷбурӣ бахшидим дар ҳамо, хай чӣ кор кунам, хай гирифта, хай биё худо розӣ шава. ӯ ай маҷбур мегира, иҷа бозам меёранд ба ҳама мафкураи тангшон худора нагор мекунанд, бо меёранд хайра саховат мекунанд. 100 суми гирифтагӣ мара надодумат, бибахш дар ҳаққи рӯи аврӯи бобот, не намебахша. ҳатто ки барои 500 сум байни мардами мо, барои нофаҳмиё ки мисол амо 500 сум ис рафтагӣ боша, ус рафтагӣ боша, барои марда байни тоҷико ҷанг шидагӣ аст. иш ай пишти иш хестагӣ аст, иш ай пишти иш минтақаҳо хестагӣ, бигем ки ҷанг кардагӣ ҳастанд барои 500 сум. ҳамуро даканса фикр кардагӣ нестанд ки ҳамо воқеан ида гузашт ё ида гузашт. ҳар ка ба фикри худаш монду, хест ҷанг кард. сабаб чӣ медонӣ? сабаб барое ки раҳбар набуд дар уҷа. як инсони калонтар, мефаҳмидагӣ, як инсони бақлтар дар дурношон 2-3 нафар боша, гӯш кунанд, ҳам хеле камбудӣ шава, буга кам хеле шид, ҳамо одами калонтар бе ҷангу ҷанҷол ҳамеро ҳал кунанд, айсар ҳисоб кунанд, биёянд, бишинанд, бибуроранд. хай ида рафта боша, буга ки бародар тида гузашта будааст, бугардониш, ичда гузашта боша, бародар тида будааст, итта бугардониш. яъне ки не барои 500 сум муштзанӣ кардагиян, шапошап кардагиян 500 рубл. тоҷик байни тоҷик консерт дохтагӣ аст дар байни стройка. бо ай пишти иш чанд тай дига девонаи дига хистагӣ аст, ай пишти дигариш чанд девонаи дига, барое ки иш ай минтақа, иш ай минтақа задагиян дар байни стройка шапошап шидагӣ аст. ман худам шоҳидиш ҳастам. вақте нам хел ма гуфтам ки бародари азизам, яъне мо кори нотуғрӣ кардем, ин шаъни шараф аст, гуфт хаб ки узбак биран нахӯй, гуфт кори хитака. гуфтам ака мебахшӣ, ма гуфтам ман нафаҳмидам ки ду инсони ҷангкардагӣ ахмақ набудааст, ҳамун сеюми инсоне ки мехоҳа ҳамира ҳамин ҷанг нашава, унамодам ахмақ будааст ки байни ду инсон дамия дохил мешава. бизанен, гуфтам байнотон нашава бара, бизанен, гуфтам таҷовуз кунен ядигаритона, зур мешава, рекламаи зур мешава байни инаи мардум, дакина тоҷико мебироянд байни ядигаришон шапошап мекунанд. бикунем, гуфтам чӣ гӯй мехӯрен хӯрда мегирем.
فهمیدی؟ یعنی که ما مینوسی ما نداشتن رهبر است. من واقعا میگم ملادیس همین مردم بدخشان واقعا در همین باره. میدونین برای چی؟ برای که در خوجند در مردی کار بازار 10 تا بدخشانی کار کند، در مردی کار بازار یک تاش رهبری او میشود. من میدونم یک تای آدم کلیچکش معلم بود. یعنی همه اینامو به دگی 9 تای دیگه نامو 10 آدم گوش میکنن. هر روزی که کار میکنن میوین بگیم 50 دیرم یا یاسم امو обши каса дорад амҷа мепартояд. ҳар кор кадак ҳар одаме ки рафт кор 50 дирам ясм аму корш 2 см 3 см 5 см аму корш нигоҳ карда меяд дар аму касашон метад. любой ҳодиса мешава, любой положение мешава. як кас нон надора, як кас бемор мешава, худошон байни худошон аму ҳал мекунад. бо дару дурун бо главни дига ба ҳаст як каси дига یا مسفید دیگه با گلاونشون است. یعنی که با تمام همون شهر ناحیه‌هایی که در ولایت سوخت هستن همه با او را گوش میکنن. یعنی که او قطعی و اقصاقال قطعی مصلحت میکنن، توی میکنن، معرکه میکنن. برای این همی هم نظر به دیگر منطقه ها در روسیه باشه در دیگر جا باشه مردم بدخشان یعنی که هم آبروی خیچه داره. میدونیم برای چی؟ برای که گوش میکنه یک کسا، گوش میکنن یک کسا نه سامان دیله درست تصمیم میگرفتگی انسان ها گوش میکنن. دمو مینوسی مو را میدونین چی است؟ یک کسا رهبر اختیار که این مینوسی کلون است. او رهبر تی خیال میکنه که اینمی امام علی هست. نه عقل امام علی را دیده شده. همه قلق در همه مردم همی نمیدونم این در خون باشه، در منتالیتت باشه، این نمیدونم در تربیه باشه، این چیز نمیدونم در چی است. وقتی یک آدم تو میگوی برادر خیلی رهبری شو تصمیم میگی، او میاد تا درون جوگا تکار میگیره. او خیال میکنه که تو زنی وی، نه اینکه پروسته تو برادری تو با عقل تری تو رهبری که نه. او فکر میکنه که تو زنی وی. او دیگه تتل نه کنترل زندگی تو دا میگذاره. نه تتل نه زندگی دا کنترل نه. این انسان حق داره زندگی کنه، برای و کیف شب کنه، چخیلی میکنه. پریتم پراویلایی آب روح هست در اینجا، نه اینکه برای بگیم این کار را بکنه. متحدی ملت نبودنش من 10 بار میگم که در لبوی جا 2 کس باشین یتتون رهبر اختیار کنین. یعنی که امون است زیادتر میفهمیدگی را گوش که 2 تنگه در کیسه در اومد خطا ولی نگی در روی دنیا که تمام تو پول داری نداری اما اینه رهبرت است پچینت سکیره گوش که میره سرجم شین. همین حالت در زدگی ما و امروز اینه حالت یک سایت در اومده کفته استبدم فرزندی خدا رحمتی لنگری یک پست مونده است. نه تنها مال پدر میراث میشود به فرزند، بلکه آبرو نام پدر هم میراث میشود برای فرزند. نوشتگی بود. شو بگیم که چیزی اما کلمه خوب است. آدمی میفهمیدگی ده کلمه خوب است. من خواستم در تاش نویسم چیزی کامنت کنم اما دیگر کامنت نکردم. راستی سبب چی بود؟ سبب کامنت نکردگیم بگیم
бо ҳаму я оилаи дигар мондааст дар тоҷикистон, ҳаморо бо ба оппозитсия рабт додаву бо кашокаш кардаву чӣ накунад, ки мисол гапи як одама тасдиқ кини Эмомалӣ рашк мекунад барои ҳаму бигем чӣ накарда. Аммо ман навиштанӣ бидам дар зери коммент ки меросхӯри падар мабош, меросбари падар бош. аксар инсонҳое ки тасаввурот доранд моли падар ба ӯ мерос мона ва ӯра бихӯраву кайф кунад. Не, меросбари падар бош, яъне ки падарит мола чӣ хел ёфтагӣ буд, пас таман амуро биёвам хел мисли падар. ва падари ӯ инсон дар полия бой ҷон додагӣ аст, зидди ноадолатӣ биромада ва имрӯзи қадар ноадолатӣ дар тоҷикистон аст. меросхӯр мабош, ай обрӯи падарат катагӣ карда нагард додарам, балки унаму мероси падарта бар имрӯз. бароям мегӯянд ки меросхӯри падар мабош, гар мардӣ меросбари падарат бош. ҳеҷ вақт мерос нахӯр, мероса бар. барои ҳамо имрӯз амон якчанд инсонҳое ки бидан 4 танга ёфтан, генерал шидан, багем ки кара фар кардан, чикор кардан, якдигара киштан, хостан ки ҳама бояд зани якдигараш бошада пачиняца кунад. ва ин фурсат барои Эмомалӣ зур буд. Са старана меистод, нигоҳ мекард, и шиша мекашт, и шиша мекашт. бигем ки ҳамун шермардов ё ки бигем ҳамун бигем рақобати Эмомалӣ худошонро кам кардан мегирифтанд. имрӯз дар Тоҷикистон Рустам рақами 1 аст. барои чӣ? сабаб тоҷика мекиша барои Рустам. имрӯз ӯ карафаре ки шумо дида истоден, кайфу сафое ки духтара тамоми раққосаву артист оварда дар пеш як блогеру қадар консерт додан. медонед чӣ бадӣ? барое ки як тоҷик агар бигӯяд чӣ кор кардеси, тоҷики дигаре мекиша ира. барои чӣ? барое ки пеши ӯ да хича зур нишон буд ки яъне ки преданӣ ма барои ту ҳастам. яъне и хеле инсонҳоро чупачупс меган. чупачупс меган инсонҳоро. мефучай ӯра хотире ки ӯ пул дора ё ки чиз дора. бояд и чиз набошад. адолат бошад. агар ки акай ма додари ма камбудӣ мекуна, дар як ҷо камбудӣ мешава, бояд ма ҳарди тарафа боомӯзам, кадомиш гунаҳгоре бояд адолата дар мобайн монам бигӯм ки ҳақиқати не аст, додарам таган айб дорем. як замоне дар Тоҷикистон дар байни дивор як бародари ванҷира мерседесша кадоми мехроша аки крайни қалғай ку дар уҷа додари ма дарам берун бозӣ дорад. мега ки хрошид? ҳама мегарда мега ки кӯдакон мегӯянд ки аки ҷона халос кардан дар кор аст, крайни ёфтан дар кор. крайни ки крайни қалғ да калай додари ма мезанад. ядам дар тақ мешава. як темпи вапше гаррени гап задистаида. ӯ пеша и темпа гап задан прсидагиаи дар уҷа ки кияниё я узбакоан гуфтаги узбака значит положено аст бақаги кардан дар болои сараш. узбакои кулобан гуфтаги положено аст болои ёда бақаги кардан. ҳаме омадаги тентаки карда дари мара мушқати намхели зада дар пеши ма гап зада истодааст. ман қа гӯш кардам истодумам бародар аввал бинам ки через чур дари мара мушқати зада истаи. ман гуфтам бача камтар жулутката биҷақ, дари мара задан номуси мара задан аст. ҳозир мегирам дар намиҷа ку корчаша пад мекунам, бо ҷавоб таметам. фирор гуфтам дуста
چی پرابلما داری؟ ماشینی ما را دوداری تو خروش دست میره پولنیوزی کراسکاش میکنی. گفتم تمام همین پرابلم همی است. همین را میشه بیای بگو که برادری عزیزم همین دودارت ماشین مرا خروش دست کمتر همین دودار تناسیت کرد. گفتم بیا بریم نشان بده. میروم بر کریلش هم کمتر که گم قفورم تا خروشیده است. خروشیده است. همین اینمی قدره که خروشیدگیش اینمی قدر. او رو اگر یک سال گیردی ماشین تو بخری نمیبینیش. یک سال گیردی ماشین تو بخری نمیبینی. او را خروشیده است کمی خروشیدگی بودم خودش برافته است خبر داده است که هم تریشیدگی است. خلاص گفتم اکا همین مشکل باشه هم یک کریل دست همین جاک یکون مشکل نداره میریم یکون چی میکنیم کراسکاش میکنیم تمام چانس میشه شرطه برای همه نمی اردمون جنگ کنیم جنجال کنیم و غیره. خلاص هم خیلی گپ شیده است بود که یک زنگ اومده موند یک زنگ اومده موند ایدون فر اومده او همون زنگ دیده است بود است ایره دوداری ما نیو همون جیانوی خودش خروشیده بود است همونجا بازی دوران در همون دوار همون جیانوی خودش خروشیدن بازی کرده. دوداری ما واپشه او طرف تا نزدیک نبود است. دوداری ما او پایان ده او طرف در لبی همون جبورک شیشتگی همونجا چیکار کرده است خود چون خروشیده کرینی در سری دوداری ما بر کرده گیا با اومده بگیم که بقاگیدن هم خیلی یاره بقاگی دارده واپشه تا این خیلی آرام گپ زدن نه با در خیلی زده پیش ماده و گفتم بچه تو میدونی در ما را زدگی انسان تو ناموس سازی وقتا کرشه شپت میکشمد آرام شه. او زنگ اومد گفت که کمتر همونجا دیوانگی کرده گپ زده است نجشه کده نجشه ای بچه آرام شه. بعد او زنگ دیده میمونه زنگ کمتر کلان سال یک تقریبا 58 قریب 60 ساله زنگ بود همسایه او طرف ده. بعد هم تا کمبودی رو دیدم فرامده اومد یک میترز در زندگی میکرد گفت که دو در این بچه کدگی نیست این ای جیانوی خود دیره کدن همیجا بازی کده است بودن لانکا بازی کدن زدن یک دیگر را دویدن ایسوسی اینه میو کدن گفت این بچه گفت اوجا بازی کده است بود این قطیو نبود. ما گفتم اینه برادری عزیز نمی گودک اوزی همی بچه هایی که تر گفتن دوداری ما همی کار کرده است اوزی همی گودک را باور کنیم هم پتسانه کره یا که نمی زنکی که این دتای تیرزه همی استودگی یا این زنکه باور کنیم سرش خم شیده موند. گفتم پیش از همی یک کار کردن باید کمتر آرام شد. یعنی در تاجیکستان ما یک گپ گفتگی معنوشی بود یک انسان اگر یک ماشینچه کمتر اگر با برو بخره انسان با پولش اتسینه بد میکنن با عقلش نه. انسان یک کمتر اگر پول داشته باشه او را میلیسه میوید و پچینیت میکنه. در اون دومو یک چند آدمای سوندورو هم زندگی میکنن. یک دتای دومی امو همسایه یک مازدای 6 یک آدم خریدگی بود مازدای 6 پریستای که گودکای ورا میلیسه تاری میگذاشت و گودک شتگی باشه و تقتی میرفت پیش گودکش برای چی؟ برای که اوتای و مازدای 6 داره. یعنی ما برای پول یک دیگر را میکشیم برای که یک انسان داره ما میکشیم یک دیگر را به یکون پرابلم. امروزه نمی احوال مردم تاجیک هم عیناً برای نمی چیز شدگی است. یعنی یک آدم پول داره یا یک آدم لباس قیمت بپوشه کم ترکک تمام اوجه او زور میشوه همون روز او زور است. یا لباسی نه پوشه که رگردیاش عوض میشوه اوجه او زور است. برای چی؟ برای که لباسی نو داره. ما تمام زندگیمون با پول بها داده استودیم با پول. یک تایگه یک تموجنی بود کلیچکای بچهش رئیس بود انتری بود بچهش اینوالید بود بیچاره شف کلیچکای بچهش شف بود و همه ای طرف های خطلان بود از همونجا بود
шеф буд кличкаи бачаш. ҳамон замоне ки бигем одамо велосипед надоштанд ба бачаша як некси харида буд, опел харида буд ҳамон замон. Бачаш хеле бигем гарбати буд, қадиш майдакак буд. Ак представить кинен ҳамун кругода хай ки мегаштем чиё қатиям меомада шеф чи хеле сози як холаш буд, амаш буд, ҳамун ҳамсояи мо зиндагӣ мекард, доми барбудагӣ монда. Меомад, бисёр меомад ҳамунҷо. Хонаи амаш меомад, холаш. Ҳадига ҳам шинос ҳамунҷо, шеф чи хеле шеф. Бибинӣ? Аку бечора хай маюб аст, ман мефаҳмам. Маюб аст. ҳамаҳамун одам ку шеф гуфта дар таи пош қича мепартофта, мекишт қича. Сабаб чи? Сабаб оташ дар таможни кор мекунад. Ин мошини опелай нексияй дошт ҳамун давр замонда. Опел дошт бафик. Яъне ки и пул дора, бояд ира пачинят сакини, ира бояд билесида. Нема мефаҳмам, ӯ маиб аст, ӯ ягон камбудӣ надора. Мисол қати ягон ки ягон камбудӣ ҳам кардагӣ нест. Бисёр бачаи хубам буд. Бисёр як бачаи хуб буд. Доимо эҳтиром карда. Не ки мо инсон аз инсониш не, инсона аз доштагиш баҳо дода истодем дозир. Проблема дарияд. Дар ҳамун Россия рекето, ҳама рекет чидагӣ аст да. Ҳама рекет. Як рекети дига Даврон ном дошт, аз чӣ буд? Аз айни буд. Дар Самара кадоме буд онаш? Даврон ном дошт. Ӯ ҳам рекет буда ки баъди лехадаш. Барои чӣ рекете? Барои ки ҳар кас ки гражданин Россияи ӯ рекет буд да, ӯ давр замонда. Даврои замони пеш. Солое ки мо будем. Ӯ рекет буд. Ӯ ҳам пасредник буд. Ӯ ҳам пасредник. Як дудар дошт, Илҳом. ӯ рекето бу ба рекетои дига гапошон гирехтагӣ буданд, ҷанги ҷанҷӯ шиданд. Ин рекето шав и Илҳом омад ҷое ки мо зиндагӣ мекардем дар уҷа буданд. И айнигӣ ба сари и айнигира як рекети кулобира гирифта овардааст. ин рекети кулоби қатъи и ҷанг ана оли Даврон мефаҳмам иёя ана бовар кунем ку як масқара шида будем. ин рекетиш аз қирған будааст, гирифтааст овардааст ба сари иша. Дар хонаи мо ними шав мо худмон кор омадагӣ бояд кор равем. Шабо шаб иша мезана. ин рекетош омада, ин рекетои дигариша стойка монда, кисоша кофта бадашид пулошона гирифта. Ма хестам ака хай мара амроз монд. Савол дод, гап задам ки якай лаҳҷам таги ҷои? Гуфтам май кулобай вусе. Брачка ганиора қафо дабест. Хама маска дора, намедуни ки чӣ гап пасохӣ. Дар дастошон битава арматур оҳан омадагӣ. И гуруш қати. Таги ҷои? Гуфтам май кулобай вусе. Чӣ мекови дадрни? Ма гуфтам ё омадагиан ҳаминҷа мо шиштагдем. Хонаи мо омадан меҳмонӣ. Иҷа ма қати не бародар зиндагӣ мекунем. Хай ё и бародар ки айни аст, ҳамо омадасанд. Кулобиё брачка о нав тай тирза дабест, қафо бурабест. Тамом. Бишин ҳамҷа. Дам табиги яка. Дам табиги мегум тамом сағра. О ҷамешини. Иш байни иш разм. Шармандагӣ. Барои чӣ? Барои ки калон нест. Гӯш мекардагӣ одам нест. ҳар ка худаш разбори худ чӣ ҳал мекунад. Нести чизе ки разбор шава, ягон камбудӣ байни тоҷик шава. ҳамун инсона як инсони баақлтар бия бишина, баге бародар ит хатои коротон нодуруст аст. Яъне ки мо бояд контрол кунем. Задагӣ буд Илҳом айҷаш нахеле лавш неҷа дрида буд нахел бари руш дарида буд. Дар дасташ кастет дошт, чӣ дошт? Ҳамин чизе гуфт зад ҳам тай бараш ҳам та дрид. Дар дасташ сигарет кунад тарик гуфт ку айҷа дуд биромад. ин аҳволи тоҷик. Баъд кай ё одам мешавад. Кай ё
به نمیشوند کایو بگیم که سرجم میشه اینمی همه اینمی بدبختیو امام علی را رهبر کرد کشتن ایشیشا کشتن همو قدر سویتی گنرالو بودن همو قدر یگون گنرال پچینیت نمیکرد ایش با دست ایشیشا میکش با امام علی کیف میکرد ایشیشا گناهگار میکرد برای چی کشتن یک دیگر برای نفس $1,000,000 یکی بوز میخواه داشته باشه برای کنفلیکتی فرزند ایش با ایش خیستن یک دیگر کشوکشی کردن نگفتن بیس خیلی گودک است یا این جوان است خیلی زد است ویگتریان کشیدن بچه هاشتن در یک کمبودیو کشیدن در کافه و در شبانه رستورانو بین فرزنداشون این گنرال بچه شو خش تبارش خطی گنرال خش تبارش در یک رستوران میشیش جنگ میشیدن پرون میشید گفتم خدورامتی یکم رفتیم شب میگه شبونه رفتیم از خوجان میگه اومدیم خیلی دیگه گشنه موندیم دیدیم یه جدا موزیکا رفته است سوید گریون از گفتیم چی ایجاده گفتن که همه دیسکاتیکا و خدورامتی یکم امره جوته است که همه دیسکاتیکا باشه یگون چیزی خوردنی داشتگیست البته که نه تنها فقط پیوا و عرق موزیکا باشه یگون چی داشتگیست ایجاده خوردنی با میگه رفتیم خوردنی همین نو اوقات خورده است بودیم که خیلی عده چیز هم سلات پلات یفتیم و واردیم میگم گرفتیم نو خورده است بودیم که اوجا همو کیف صفا میگه یک بای بابور همو خش تباروش دست جیانوش چیم چیوش همو با یک دیگه بای بابو او بای بابو میگفتم ایورا با میگه که دیگه بای بابو را جیان خش تباروش اومدم همین مو اوقات نیم نکده بودیم که بیناشون چی گپشید یک پیستالت کشی سرشید میگم ماما علی ما گشنه بودم تریلکه هم اوقات ما گرفتم میگم برام ماما دیگه نه پولش دادم نه دیگه چیه هم تریلکه اوقات ما گرفتم گرفتم برفتم میگه ها ما جونی خود قاطی سرگردان میگم هم تریلکه اوقاتم قاطی مرد بودم گشنه گیدم میگم گرفتم تریلکه اوقات ما گرفتم برفتم دیگه تحت درختو او وجود هم رازبور کدیستم و تای درختو دا اوقات ما خوردم میگه یعنی چی بود به صاحبی ملت بود این چیزو به صاحب بود یعنی سویت گنرالو ما نداشتیم آبشی همو کماندیرو باشه در همو مثل چی از کلوب بود چی با در بدخشان همی چیز نمیشید 50 تا گنرال هم باشه از درون 50 گنرالش 49 تاش یک گنرال اکو گوش میکردن 100 تا گنرال باشه 99 گنرال دیگه همو 100 گنرال اکو گوش میکنن چی با این کمبودیو در بین او نمیشید برای چی؟ برای که گوش میکردن نابود شوی گنرالو مونم نابود شوی اونم آدمای دورانده ما هم سبب چی بود؟ سبب هر کزور بود باید فلانیفو فستوانیفو پستوانیفو باید پچینیت کنن تمام و اوش میگه که من پچینیت میگم خدم زورمون اشو اومدن در خود یک داخل کولو میشود چی لنگریفو بودن چی سنگکفو بودن چی بگیم دی همه یو پروتیف یک دیگر بودن یو سرجم نبودن همش پروتیف بودن یک دیگر بودن چولفوش بگیم سیدویفو و دیگرو همه پروتیف یک دیگر بودن هیچ که هیچ کرا پچینت نمیکرد و هیچ که هیچ کدکو سرخم نمیکرد گرد یک دیگر را زدن نابود کردن امام علی ای دنگره دوربین قطع پایان کلو با تماشا کردن میزد بزن اینو نشو برا بزن این دیگه ایتون نابود کنی زور ای چیز یعنی که یه جمع نشدن بشینن میگن برادر اینه یکم برن از گنرالی و برن از پالکوونیکی و برن از چی نه یکم گلاونی است مو کمبودی را لبوی بینی مو کمبودی میشه و کنفلیکت میشه نه
барои фарзанд ё барои ҷияношон якдигара ба сарш автомат гирифта мерафтанд. Камбудии ҷияни иш қати камбудии ҷияни иш мешид, на ин ки ҳардиша оварда шинунда зада шумо обрӯи наи минтақара мерезонед. И чиз набуд. Ҷияниш қати ҷияниш камбудӣ кина свор мешидан, ланкрузеро да 99 автоматора мегирифтанд, мезадан байни якдигаришон шапо шапа. Ё иша меқапид мекашт, ёки ушуша меқапид мекашт. Во бесоҳибӣ буд. Ва то имрӯз мо онам бесоҳибиро давом дода омада истодем. То имрӯз мо онам бесоҳибиро давом додем омадем. Бием варақ бизанем таърихи Бадахшон мона. Кадом командиро байнои хичон ҷанг карданд, кадом гурӯҳҳо байнои хичон ҷанг карданд. 100 гурӯҳи агар бадахшонӣ боша, бовар кунед 99 гурӯҳ як 100 гурӯҳ бо дар дунёшон як таи дига калон доранд. гӯш мекунанд амро. Лобои камбудӣ мешава, ай пеши хичон рафта якдигар автоматкашиву дигар кор намекунанд. Ақсақоло разбор мекунанд, мешинанд, ҳал мекунанд, масъаларо мемонанд. Камбудиш аст, камбудиш аст, бахшиш бипурсед, дигариро такрор накунед. Ки ҳам гапо як ташкили дига мекунанд, мешинанд, ҳама каса мехӯранд, даст метан ба якдигарда, дигари чиз фуромӯш шавад. Тамом. дар ҷои мо минтақаи мода як одам бобош представить кунем, бобош қати бобои як одам дар вақти замонаш аки бобош камбудӣ байношон шида, кетман қати зада бобои ӯро киштагӣ бидааст. Бобои ӯ, бобои ира ё падарша бобоша ям хелам хел кароч зада киштагӣ бидааст. Вақти ҷанг даӣ намешава, як автомат дар даст ба обрӯ. Ака ӯро бобош буд, бобо калонаш буд. И причём айна ё камбудии мужико будан байни хичон ҳал кардан, задан якдигара киштанд. Автомат қати ёро сир мекард ки ӯ меомад ай душанбе ай дигар ҷо иш мегрехт мерафт. қишлоқ да зиндагӣ намекард қай буда кош. қасамаш ҳамин буд ки ман меқапам, ҳамаша мепаронам. Барои чӣ? Барои ки дар вақташ бобои мара киштагӣ. представить кунед. медонӣ барои бесоҳибӣ буд. ҳеҷ ка намегӯфт ки бачата бишиҷа биё бародарам маслиҳат кунем, ин чиз нодуруст аст. як калон набоша, тамом. ин ҳами хонада падар нест, имрӯз ҳоли фарзандо чи аст? ҳеҷ кара пачинатсия намекунад. ҳама наркоман, ҳама арақхӯр, ҳама дискоман, ҳама кунелич, ҳама тиктокер. сабаб чи? Сабаб хонада падар нест. ҳамун ҷомеяда калон набоша, ин ҳами аҳвол мешавад. ҷомея ки калон надошта боша, ин ҳами аҳвол мешавад. ман мефаҳмам баъзеотон мегӯ не ки агар то он вақте ки мо ира ба ҷош барнагардонем, яъне раҳбар интихоб кардан ва пачинатсия кардан як гурӯҳ ташкилоте ки бояд любой камбудӣ шава, бояд бе ягон ҷанги ҷанҷол, бе тиру туфан, бе ҳақорат, бе ягон чиз ба маслиҳат ин масъалаҳоро ба ҷош мондан. агар то мо ин кори худмон сар накунем, ба донен имрӯз ҳам Тоҷикистон обод намешава, фарду ҳам баъз фардо то қиёмат ҳамин характер, ҳамин рафторе ки мо дорем, ҳамин тоҷикистони мо ки нами аҳвол аст, чупа-чупи шида рафтаистанд, рӯз то рӯз барои пул якдигара кишта истодан, барои намедонам, барое ки уна бой аст, бояд дар пеши ӯ бой, бояд зур битови, бояд ӯро гапша бояд бикунӣ, бояд любой касабрай бикиши зиндон кунӣ. яъне ин аҳволе ки мо шумо имрӯза дорем, ҳамватанои азизам, то қиёмат, имрӯз не, соли дига не, инқилоб шавам не, 300 ҳазор инқилоб шава, то рӯзи қиёмат шава. мо рӯзи қиёматам дар ҳамон қиёмат ҳамаро мехезонам, мега ку ҳама саволи ҷавоб қати худшон ҳамун парвардигор қати саргардон боша, бозам ҳамунҷа мардами тоҷики мо бозам пасредники қати саргардонем, бозам ҳамунҷа ягон инсон, ягон одам боша, агар ӯро лесидан қати саргардонем,
бозам дар ҳамуҷа якдигара паставид кадан қати саргардонем дар пеши малоикои не пидараза номарда ира бараш телаш ки ягон одамам наздикида боша вибр боша ки тараф ҷаннат и тараф дузах боша агар алови дузах боша ҳамҷам якдигара дар алови дузах тела кадан даст қати саргардонем ана ҳамун рӯзи қиёматам мо инами предателе қати саргардонем мо обод намешем нобуд мешем дар таи дасти хитоиву амрикоиву баъд мегардем дар гуноҳра да калай ӯзбеко турко моро намонданд лақаи қалиқ моро зиндагӣ кунӣ намонд не хидат хитатои рӯза фурӯхтӣ омадӣ натра на қалиқ фурӯхтагӣ аст на турк фурӯхтагӣ аст на хитоӣ фурӯхтагӣ аст хидат хита ана ҳамиёда фурӯхта омадагӣ вақтишда ки агар дар манголо ки ғамат дода бошанд ё муғуло ғамат дода бошанд пас бидон ки унамо вақт будагӣ бо бодку якдигариша бо дар манголу муғул фурӯхтагӣ аст хидин ҳами иброҳимбекам вақте аз афғонистон бигем 5 қати бояд бигзараи тарафҳоро бояд бизанам урусҳоро ҳамирам фурӯхтагӣ хидмон фурӯхтем медонӣ на номша домулонимеки бад чӣ бад номаш ба номи дин мерава қатъи ӯқуш мешава хатм кардаи самарқанд бухоро хатм кардаи бухоро мешава домулои мо мерава дар бари ӯ одами динӣ гуфта бовар мекунад ва информатсияро гирифта дар урусо аз куҷо мегзара иброҳимбек мефурӯшаш кинам ташава мегзара бо қапениш то он вақте ки мо инам хеле хитфурӯшӣ дорем рӯзи қиёмат ҳам мо якдигара мефурӯшем якдигара ҷаннат дузах тела мекунем вақт одаме ки ҷаннат рафтеста боша қапида оварда дар дузах фурӯш метем нарава барои ҳами як анекдот аст ку як тоҷик қати як узбека мега гитлер меқапа мега ки немисо меқапанаш баъд охир сухан метан ҳардашда мега ки ҳардид як суханӣ дорен ҳами суханотона биген ҳами сухан мисол иҷро мешавад чизе ки хоҳем ӯ вақт одамо фақат ам охир сухан ба сери авқот мехостианда барое ки гишна ҳами шикам сер шава бумбира баъд узбека мега ки охир сухан табгу мега охир сухан мада ҳеҷ не авқот дар кор аст на дига чи мембира мада нахрин дар кор охир сухан ма мехоҳам телефон кунам як бор телеграм кунем ма телефон карда қатъи падар модарам хайрихиш кунам мега тамом иҷро шид иншолло телеграм мекунем падар модарат қатъи гап мезанӣ баъд мотро растрел мекунем баъд тоҷика мегӯяд ки охир сухани ту мега охир сухани ма охирон хоҳиши ма ҳами аст ки ҳама узбек отовчаш да телефон накунад ҳардмона бикишем яъне ки бумбирам ҳамин хеле анекдото аст барои ҳамин азизам биёен мо ҳами охир суханмона на ин ки ба бахилӣ ва бадӣ тамом кунем балки охир суханмона ба ҳамун ҳамин чизҳоро аз байн бурдан дар ҳар ҷо ҳастен раҳбар дошта бошем баъзе инсонҳо дуздӣ мекунанд баъзе инсонҳо ба дили худ рекетӣ мекунанд ӯро файрод кунем бишнонем бифаҳмонем ӯро бифаҳмонем обрӯ аз ҳама болотарин чиз обрӯ аст бовар кунед дӯстои азиз обрӯи инсон дар ин дунё мисли дар ӯ дунё эмон доштанат аст ба эмон мерай ба фахре ку эмон қатъи парвардигор тура мебара яъне ки ту уже статуси худта дорӣ дар ин дунё намо обрӯ аст агар ҳамуро надошта бошӣ ку дар ин дунё ту шармандаӣ зиндаву саломат бошен ҳамватанои азизам ин насиҳат набуд ин васиҳат ҳам набуд ин просто фикри ма буд қатъиётон ку поделиться кам хоҳӣ қабулш ка ҳамватанам нахоҳӣ бигардонам аҳволе дорӣ ку чӣ мешавӣ рӯз то рӯз ҳолат бад шида омада истодааст ҳоли ҳамамон бад шида омада истодааст беҳне ин чиз дар аврупо омадан мардуми тоҷики мо ку ҳамин якҷоягиро нашиданд миллион бор мегӯӣ ки бародари азизам сиёсатат як тараф дигараш як тараф ҳамаш як тараф биё ватандорӣ як тараф аст
این طرف همون کمبودی یک بارو این همی جنب ببین یوتیوب دا برآمده است ای رفته ای گرمانیا پولا گرفته گرفته رنگ کالتاکلا سای رنگش ببین احوالش اینجا میقپه ایش سماسود اوش سماسود اوش اینجا ایش دیگه جا اوش دیگه جا این نمی احوال است برای چی برای که ما общество نداریم یعنی بیرون از سیاست بیرون از دیگر جو که ما просто کنترل مенталитет یا نمیدونم آبروی تاجیکیمونه در اروپا من 100 بار میگم که در همه جا آبرو داری پول داری وقتی که اومدیم در اینجا 6 سال 7 سال میشه هیچی نمیگردیم تاکسی کار میکنیم نمیدونم هرکی جمع استرویکا دالی امروز پگاه استرویکا را میزنیم ولی ببینن اگر که ما کوچه را روچنوی میرویم یا تکنیک را کوچه میبرن راست خود جوتی نمی به $100 $1000 میتی یا ما کوچه را میروه گفته یعنی که این چیز هم میشه بیزنس تجارت سرجمی نه این چیز نیست هر که خودش ما وقتی لیتوا رفتم بیزنسمن ایش از خوجند ایش از کلاب بوش از وحدت ایش از دیگر جو بیزنسمن یک دیگر را یاردم نمیتن نیست یاردم همه میخواه کو ایشی شفان کنه ایشی شفان کنه استاندارد نیست استاندارد مثل یک ماشین بردنش نمی استاندارد است این سودا نمیشود нархнома бояд боша байни мардуми тоҷикистони мода ҳамун бурдестагии одамам ӯ ҳам расход дора ӯ ҳам фоида диданаш дар кор аст ту додести мошинта ту ҳам бояд фоида бинини мея ку мега ки 1,5 метӣ мега хака ҳазорш ки не ус мерава ку ай من خالی براوام میبراوام نمیبرم ماشینی اینا اینه میجه کشو کش هست ده اینه میجه کشو کش ایش میاکو هسته بچه اگون ماشین نورم بارم را در رفتیش نمیزوز و میگن که بچه خوجندی یا کنه دیگری ها دورن رگری ها دورن دیگه فلونش کدگی نیستی ورا ختون دورین ندورین چند متر چند متر بگو کاروچ اینه ارزونش نکه مردم فلونیو چو پول دارن و کریسان یک دیگر ماشین برو یک دیگر نمی احوالا من در درونشون رفته کفر گشتم که گفتم با خدا خونه تون بسوزه متحدی نیست میدونیم برای چی برای که در همین جمع رهبر نیست نه که ما دیدیم در همون جمع دیگر ملت را که ماشینگیری میویا پیشی همونجا هست رهبر دارن مصلحت هم سلام علیک هم ایجا اینه ایده ماشین در کار است او بچه های میفتگی میورن بایره میگیرن میتن لبوی همون دولت داگی لبوی تمی رفتگیش اینه میروه بگی نیره ماشین شب ببر این خودش سر سودا نمیکنه نرخ همون نرخه اوجه میدونن ایره ته خوجندی ته کلوبی ته پومیری ته دیگه جای استاندارد میرفتگی توچکه همون توچکه است نرخ همون نرخ است ای هم میدونه او هم میدونه دیگریش هم میدونه یعنی یک متحدی در دیگر ملت ها دیده میشود در بین توجیک ما چیز نیست تیت پیت است تیت پیت اول میگه کو توجیکی تیت پیت میگه چه شعر داره کو واقعا نمی شعر نمی است تیت پیت است نیست متحدی دایگان جو نیست این هم جمع میگه بچه سرجم کنین بیاین یک انسان بیزنس میبره بیا بیزنس کنه بیا نمیدونم یک هنر داره در دستش بیا استوی توجیکی هوی کنیم بیا ایرا هوی کنیم بیا اورا هوی کنیم همه قدر توجیک از ماشینش وایرون شوه خودشون بریم پیش خودی بریم نرخ فلان جو نکنیم بیاین بیا بچه بیا کجا داین جمع شوین بیاین 1 میلیون سال شد دوی دارم دیده استودین ای اومدگیم در اروپا دویم همه بود که برادرو تو اگر ما در اروپا با پا نخیزیم خودمون جمع نشیم گلاونی انسان اختیار نکنیم 3-4 نفر کمانده تشکیل نکنیم و کارگر بچه های اوستو در تاجیکستان است که ماشین هم میگیرن نمتره گفتی هم گپا همی کنسرور هم میخیرن قطش ماشین میسازن یعنی که درست میکنن هم که اوستو داریم بیاین سرویس های خودمون رو تشکیل کنیم بیا بچه ها را بیاین کار کنن
یعنی که آدمی ماشین تاجیکستان میبریم حداقل ما ماشین رو خودمون از همینجا یک تعمیر کنن امو استیو دروی کنن بیا 0% بیا خودمون بکشیم کافمون بیا ما تاجیکان خیلی توکای کوچه میرویم در روسیه این کارا نکردیم یکی از سببش کشوکشی بود اگر این کارا ما در روسیه میکردیم این احوالدا نمیزدیم آبرو داشتیم همین پول تازگی آبرو بیایم بچه را بخونونیم بیا سرجم شویم بیا کی چی هنر داره بیا نه بچه ای بچه بیا بوغالتری خودمون رو تشکیل کنیم بیا همه بخدش همه بخچه میخواه آیفون 14 پرو بخره همه در 3000-4000 دلار ده آیفون 14 پرو بخره بعد اگه اونجا ده بشینه باید تری بشینه دو خیتر تری جمونده خیچ این تری کده بشینه زورای که 14 پرو داره نه شو برنم تلفونی من زورایی چی اگه اون نه 14 پرو کمی نداره زورای که میدونیم برای چی طبیعت ما رو همه خیلی کردگی هستن که گویا که تو پول داری تو زوری تو پول داری گویا که تو با عقلی این نمیشه تو اگر ما چیزا چی در اروپا چی در دیگر جا با پونمونیم ایمون بگریزیم امروز پگا اولی نو 5-6 سال شده استوداست اروپا ده 7-8 سال شده استوداست ایشالو یک امی ایده بگذاره ریدن سر اوجه ریدن سر کدیمو اوجه سر کدیم ریدن کیدت کدن دزدیدن فند کدن ویزای فالشیوی کردن دکمنتای فالشیوی ایجا کردن اوجه سر کدیم ایجا یکون پرابلم نیست خدا خواه امی رونه 10-12 سال گفتن ده امو نگفته ریده آبروی تاجیک در همینجا شرمنده کده بگیم که میره بقدرترین ملت در اروپا با ما و شما میشیم ایره یادتون نبروریم سبب که ما کلان نداریم سبب ما کسی را گوش کردن نمیخواهیم سبب ما سرجم شیدن نمیخواهیم این همی سبب میشوه که این همی کار در ایجام میشوه در روسیه همین سبب شد که تاجیک هم به آبرو شید رفت کوچه رو شید هر کار خواست همین کار کنه ای روسیه همیجا را میگذرونیم خدا خواهیم زنده باشم وطنم خانه آباد باشه رویش که اسمس قطی بخد و رحمتی بوبوت تا که در دنیا بر ببینه امیره یکی اگه لایک همه جا قخی خودت دو خونه میکنی جا قیدنده دست امام علی که بابا همه ترسم بعد امام علی جا اومد بعد چی میشه کاری باری ما گفته اومدن امام علی میترسه و جمعو هم لایک نمیزنه پا دلیتش که همتنه پا پیست سر فراموش نکه در قیامت بابا تا امام علی میترسه حالی که در دنیا تو